boli kurac, ja se moram odmorit za betel, odjebite mi iz kreveta. Sam ga platio. Vidi gdje se čovjek uzme, pogledaj, tu mu je vruće. To je od kickflipina. Tu mu je vruće. Ja ne padam ko je. Evo baš je dobra fotka. Dobra slika. Evo da, stigli smo čovječe, u Ljubljano, imamo šifre, ne. Pa su šifra. Ne vidi? Oj, ne, 9, 2, sigurno, ne. I tu sad ulazim, a unutra je Spinoza. Koliko? Dobro, dobro. Gdje je Spinoza? Gdje si, brati? Ovo je zaboravio se spati skate, brati. Ne, emocirano neko, ajde. Bude dobro. Ting, 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 cicipan, ne, cicipan. Jel' ovo za jaja, za rakiju? To je Europa, bratić, multipraktik, ne ono sve si jedna stvar za drugu stvar. Dost dobri tonovi, realistično zvuče. A je, ali zapravo idemo na polifone melodiju, to niko danas ne vrti tako ono. Ovo je Spinozin šalabahter, znači ovo su midi note zapisane, vidite taj raspored. Dobra. Valja. Deni štima kamere. Kamare. Ovo mi se sviđa, mada sam zaboravio kako taj bili su majstori. Preko moraš preći. Mijenjali se, Ne, preko moraš preći. Je, moguće. S one strane povuci. Našu braću. Pereš ovdje, koda s ovim pišaš isto ono što. Ne, to idemo na operaciju. Koda ovak pišaš. Goran Višnjić. Šta se dogodi? Pošten čovjek padne sa skejta, evo. Život u glavu. Pošten čovjek, ništa skrivio, ništa radio, pao sa skejta. 20 sati i 43 minute. Deni je ponuo sandvič i on ga sad tu jede pred nama, nije nam ponudio nikom. Ko sjeb? Šta imaš u sandviču? Ful. Dojdeš me i samo kliknem i imam svetlo, ne. I čitam indijski žirilokov i salt, kranjska kobasa, skutni štrukli. Dobar dan, kako ste? Ja sam Sjebos. Kako ste, ja sam Sjebos. Snijamo moj zlog kako se hladi. Ako razumijete hrvatski, bit će vam dobro. Repat osjekat se napucamo picom, a? Meni to teško postalo, ubijem se od hrane, ne mogu disati. Gledam Buras, pa ovoliko smo neki i ja pjesama repali u Domu sportova, sad 46 pjesama smo odrepali. Tog sada nabrija na snimanje, Buras. Tog sada snima čovječ, ako se vi zajebavate, brate. Stoka je prije vas, znači kad je stoka spremni za rat, morate biti spremni. Moramo biti spremni za rat. Nema frke, brate. Dolina. Reci nešto za kameru, brate, reci nešto za kameru. Kažem nešto za kameru, kažem nešto za kameru. Ajs! Ajs! Pa Jesse, ajzače! Bakalar, ketchup, zemfjalar, idemo diže brigote. Mi to puno razvijam, pa me vuđa vole, zapoviđam svijetu da mi bude bolje. Mi to puno razvijam, pa me vuđa vole, zapoviđam svijetu da mi bude bolje. Jesti jedno sati ili dvije strane na cesti, kao i meni. Zato ako su ti loše namre, boli kad je se nekada ćemo se cesti, jer znaj Murija, znaj Sudija, znaj Ljubljana, Svetličana. Nemoj jebat me, jednog dana kada ja ću sjebat me. Sve se vraća, sve se plaća, ajmo me, jebat ću ti mater za 2-3 godine. Nemoj jebat me, jednog dana kada ja ću sjebat me. Sve se vraća, sve se plaća, ajmo me, jebat ću ti mater za 2-3 godine. Ja učim sve i sve jebeni pijanec,
šore ispred Birca, kluba, zgrade na teče mešake koje djelomično lake. Rima za igrače, moju škvadru i divljake. Ej, smali svjetlo je! Ljubljana, da vas čujem, Ljubljana! Nećete više šamara, idi go u crkvu, u nedjeljom ni pop te neće pukara. Kakav muškarac? Pa ti si pička Varka, a lična karta mi liči na cirkusanta. Sa 1919, hashtag, brate pomozi. Tebra, daj mi nekoliko eura, da bit će danas lakše Spinozi. Ljudi hrvatski! Razliš! Liga letao svuda, tražio Eldorado. Ti si mrtav za minutu ko da slećeš u pekado. Zato tu kad kročiš, ti si sluga moći i neće tuga proći kad skotaš da nisi MVP. Nisi Luka Dončić, ti si zmaj bez vatre. Čekaj! Iz svakog dropa vadim rare item ko da je Fortnite, a moje Jordanice su jedino što možeš oprat. Traju. Lašti! Hvala Spinoza! Ej, da vas čujem se za Andona! Svijet, Captown, nobeno krsi niz bro. Tega kraja, tega časa i tegu go. Sve mi žao da sam play, 6 meso moda da nadim, to kad mislim da je bro, yo! Znači, ovo smo sve odradili i ovo smo sve odradili i sad smo negdje, mislim tu negdje na 32. Smo na ne. Ovo je desna. Ko je veća? Ostavite u komentarima. Snijamo kadrove za spot i pored... Vratili smo se, ruka mi je kog od Hulka. Brzo sam se. Tu sam spavao. Kratornog prozora. Čuvaj, c. Hvati odmah. Ljepše mirišim. Pa idemo, spremamo se otići na kavu u Ljubljanu. Idemo, u Ljubljanu. Negdje, gdje je dobro, gdje je toplo. Ovo je super. Ta količina svjetlosti koja ovdje udari... Vratimo se mi na činjenicu da je čovjek nama platio parking, buraz. Da, brati, Znači rištek pa buraz. Daj da jedna ljubav za brata. Koji je platio parking, čovječe. Koji nam nije platio parking. Evo će sve ići u vodu. Dakle, Deni nas je odveo u krivom smjeru, čovječe. Skoro smo u Budimpeštu. Bratić je u dobrom stanju, vidite moći. Dobar. Moj čovjek, moj geti čovjek. Jeti. Gdje nas je Deni doveo na pijacu? Od svih pijaca, das ist die pijaca. Ribicama, fish and chips, osjetiš? To je pot. Baloni. Brate, nisam došao tu da idem na tvrđave. Pa daj, kava na tvrđavi. Stižu zastave tamo. Ne, da idem na tvrđave. Vidi u šta upadaš. Čekaj. Aj tamo, dođi vam. Vjerujem.
Pa imamo u Zagrebu jedan tempo, Hare Krishna. Ja? Nisam iskreno zalazio. Nisam, pa mi imamo neke meditacije protiv stresa i te stvari. To bi dobro da je došlo, ali... Iz Himalaja i donesli su neko znanje nam. Zasnuo čovjek nakon ovog albuma, brate. Jesi kupio? Hare Krishna, Hare Krishna. Black Anus Burger. To ćeš jesti. Ne znam. A ima i Tokyo Black Anus Burger. Ej, Deni! Evo šta je Deni napravio. Sve je prolio po stolu. Sve je prolio. Vidi kave, pliva mi šećer ovoga. Bravo Deni, bravo. Ovaj džins sam skupio jutro. Čekaj, to je tvoj ili Spinoza? Ko? Bolest. Možda da maknem te storije za Hare Krishna, a? Ma nemoj. Legendon. Idemo li disko, disko, harmonika sviram, disko. Razbio sam auto, a nemam klisko, klisko. Jer je bilo klisko. Jel znaš Nesanicu? Nesanicu. Idi, Nesanice, da ne vidim tvoje lice, da mi ona bole stvara. Idi pusti me da je od sanja. Bravo majster, bravo. Evo, vidiš. Čovjeka u dušu, ti se vidi. Bratić. Idi, ne stani se, da vidim tvoje lice. Kupiš hamburger, dobiješ Game Boy. I svjetluca crveno, sad neće. Možda koga udarim. To je krstavica. To nije cool. Evo, krskavica. A Deni vari krskavice, kako ide? Krskavo. Krskavo. Brate, akcija skupa je, ali satisfakcija. Električni ubojica ne čuje se, a radi. Kavali se zove. Pa da. Evo, snimio sam te. Snimio sam i tebe. Deni je našao auto i vozi nas u Zagreb nazad. Idemo iz Slovenije. Nažalost, jako lijepo ovdje vidjeti stadion. To ti je bratić auto garaža. A šta je onda ovo? Evo ti je zatvor. Da li je zatvoreno? Nije rad. Došli smo u Piranski zaljev. Ostavit ćemo tokseru ovdje, oni ne zna. Ovo je Denijeva stabilizirana šetnja slovenskim jezerima. Vidite di sam vas doveo. Jel vidite? Di si nas zove? Reci kak se zove? Evo u jezero neko. Kakih riba ima ovdje? Ima malih, velikih riba. A rakovi? Rakova isto ima malih i velikih. Jel ima aligatora ovdje? Ima, isto malih i velikih. Mali i veliki? Da. A onaj otok šta ima tamo? To je mali otok. Mali otok. Poštite naše znakove. I sajt. Molitvenik ti je ispod Hare Krishna. Evo nas Novi Zagreb, Novi Zagreb, Mir Maksimir, Boba. Lik se baš se zabavlja, tip se baš zabavlja. Pa kad mu auto vuče. Volim biti vreća krumpirala i kad tu nas čuva. Ti još i ljuče. Ljudi, hvala vam na svemu, bilo je divno druženje. Evo jak. Bilo je divno druženje. Trenika. Super je bilo. Dobra produkcija, buraz. Vratili smo se u Zagreb. Bilo je jebeno. Bilo je super, bilo je prva liga, hvala svima koji su pogledali ovaj video do kraja. Ako ćeš ikad ovo smontirat. Ako ću ikad ovo smontirat, moj pad nećete nikad vidjeti jer ga nismo snimili. Ali ispičku se ko džubre i dobro je bilo. Deni. Stari bog. O, ruka! Došla mi je pošta, ali ja ne mogu to s rukom izvadit van, evo. Mogu to potegnuti. Šta je ovo? Kak je ovo ušlo uopće? Vjerujem.